Mentah ke canmin, nginya kami ya ke kubur, sepang kawe ke long kami. Kaba hakini ke kendiat sengi balala, jan barok hi ke nong song shnong ke jala, bat hakari hi barok kawe, kila pai kamat, syaka mon bajuat, jong kawe ke long kami. Klem sengu pere kerta, ki badon hi kamon ke baskem, bat ke jingkut jingmut, ken poi syaka thong. Kene ke kubur ke day, ke nuksa, na ke long kami, halor kene ke benta. Tunginya kami, sipor, ya kene ke kubur. Hakan ni kata yau, ngilahir sa kawega sinong Hatemri Boy District, kata haga sinong lum umpi umsning. Hakan ni kasinong, ngilalay rung haga yeng jo inkong lakan tius imli, ka kami jong ki saungut ki kun, bat kami in jong ki arngut ki kun ksiu. Ikong lakan tius imli idai ibahikai ha persara Upper Primary School hakasinong lom umpi henrai nalor ka kam hikai school kumbalong lem kiwei kilong kami hakarta kabasan pau ilong ru ibabun kam haki kam yeng ban penbiang kabam kadi yalaki kun kikti bat idai kalong kami kabadang syudep kenjo Jakarta kabasan pau dang hakapratarik ubenai ber menta kasnem arajar arpo. Yang lakha po Shillong ti ngalali school hapo school auxilium kasi section ngalali itu nadu kelas arit hadu kelas 6 tenda ngalapas pada ke kelas 6 ngalade banlet nama auxilium kidan ke English section emenchwa tamang klam le itu ime pada ila pa yang lisa na be ikha chamokodong banyo ya insngan ma ikha na maru ikun jing ipang tengalali sa be ikha ngali sabi kash mo kodok tingali school po Tirat Singh Memorial prapusan mangali school stia apo mo kodok ngali class 7 ngafil syutur ngafil te hadin padem tu ime iklat no nang ila klat no tingawan sa no biang Shillong tinga sa Shillong hadin pade imama ila penyakren school yang apo Laim Krab Presbyterian High School te hang tu ngali join class 7 biang te hadin pade du snem prap khandai kan nga la ya ke class 9 tang ba naklam li join chu class 10 namar ka nasem jing ka jing khen pi namar por banga pas makana ya ka class 9 ru nga long simple pass nga fail ya ka maths bat ka hygiene nama tu ka por jingi kidang dan ka hygiene ma menta kila ang ka health education ayo ngla shampurim house nam khat khandai phawe te ngla dan khon saungut nga dan kiksiu arngut Kaya ke bala penlong ya ke kenhun UPCN ban nei rung hakan ke yeng jo ingkong lakan tius imli let si buan napi pilatip sapang ke nikalong kami henrai UPCN ulah hiar syakan ke snong ban kam banyak kendiat sapang ke jingya lenti jong ke nikalong kami ha ke jing im jong ka kadai kalong kami ke badan ne ke jing angnut ban pendap ya ke jing puli ha ke kerdan basalor henrai na ki daw bom lakyar kane ke jing ang nut jongka kala sateng labun snem menta henrai nda ki kun kila he lasan bat la kham lait na ke jing sate ha ka basumar ki kane kalong kemi klem da sngu phere karta penban kala rai rang ba ban peteng ye ke jing puli ha ka snem ar hajar khatsan Di house nam ar hajar khatsan te kila dan itu ki parano hikai nang te na po school persara ka diga school snong mo ka bang hikai ti kitu ken ki ang blei phim le persang mo ban le pendep ya ka kelas 10 teng ang ngan persang mele kelas 10 hab le school sni te mo komno pade habang dang dan kakam te kata ka we nang ta pade idon se iwe persaksiu jang ipa jong itar ijuang mon ndang alit kai sing jong yang beli red namar ba pila kai school te beli phim persang bon pendep no ka matrik kum tu mo tenga ong ing ong kumtang kai school sinong itu la barit te la dang alit school pada
kajing sil ka he te ide ma ihi ba la pensil lemoy kata ka by admission ban le ja ka NIOS Da kajing trai shitom mi labat sngi ban minot thom ban pen kre yak examen matrek hakas nam arajar khat new kani kalong kumi kalayo ban khet yu so jom kajing trai shitom hadin bakala pas yak examen SSLC. Hau ar jakat san ngali school borak hisnem ngali chong kelas 10 mah te hau ar hajar kan riu ngila de melek final te hau tu ar hajar kan riu nga fail lai subject o nga pass lai subject nga fail ar subject te hau ar ngalek bet ka exam te ngalek bet hau ar hajar kan nyu ngalek bet te nga salat kan ya kitigi ar subject nama NIOS te ki bala pass nan kam lek shu hablek sang kitu ba fail em te hau ar hajar kan nyu ke nga sependep itu ka NIOS nga sapasan dan hau Ikong lakan tius imli hadin be ila pendap ya ke matrek ila beteng ya ke jing puli ya ke kelas 11 bat kelas 12 Habalawan College Umsning ha ke district Ribhoi. Te kumno pi beteng pada kajing pulih pi pada 11 12 te nang lapas nang tu pada te ngala wan hang ni hapo Balawan College nama ngatip bakadan ni mah ke kelas 11 kelas 12 te ngasawan sim admission nang ni kan te haus nam ar hajar khat phra wan sim admission nang ni kum inan regular masu wan tang exam ngala ekran mau be principal ni ngang ba ngati ngamla ban school maman kasni te kada lang kum no lada ngan sulit non regular te kisah he te nang tapat de te dala la nang tu pat de te ha nga ya le bet ke exam nga pass ke 11 nga pass bet klam fail kadai au sunam arja kat pra haba iwan banwat admission ha kene college nga por ngadei kum u in charge principal jong kene college tening kong ning sap e haba nga PJI karta ila he te ngala ning kong ngamda encourage tanje iro namar ba i haban bud ik discipline i haban pong uniform ten rei habanga i ka jing trang jung i yang ngalong ready ban pong uniform ru hak jokopor yang ngan bud dot iki rules ki discipline jong ga college ngan pong uniform gumno ngan wan marwei ngan long ot hi lang pot bangwan ban toy ki exam ru namar hak jokopor ngirang don ya kanika admission policy jung i ru kumba lakbu da kinong seng ya kene college ba kadon 5% reservation of seats for working students tema iru ia thu yanga ba high school ila don ru ki kun sangut te iyo ya ka tu ka quota ka ba 100% ngi enroll kumba si spa ar khongot ki khana kelas 11 manusnam te ngi don kumba new seat reserve nam takitoki working students tem iru iyo yak to kuata hai working students Hadin be ila yo ban beteng ya ke jing puli Habalawan College ha ke arts stream ha ke arts nem balala ikong lakan tius imli ila trai shitam bat minot hab ha ke jing puli wada pedeng ke jing bun kam kum kanong hikai school bat ka keme bat ka me e haba phai ja ke jing puli hapo college ki babun hi na ki para baya puli lang ki dei ki balaya pher bak labak karta bat ki babun hi ki dei ki ba hakarta jong ki khon jong i Kajing so jonga te ngasngo ngam sudan pita ka jing peri e ma wala ilong makna ibala kham he karta e kum tu namar ba ma ilong kum ilong langkum mangi khna te
I saya keren kai lang saya le kai lang dadon kanu kum tu. Te im don kin kanu ka jing sngu per ba ngi ki khana im so ya hab jing mot shu bat I long ngi long lang kum ju bet ha kanu ka liang ro. Ho ngi long parlok lang bet dengi le chunu dengi ya song te fen ru ngi bam lang dengi le kai shi ru le kai lang. Te kum tu de ki don ki notes ai kum tu ki ba shbu manga la ni ma I absent kum tu ngi la ya pan lang la ya tho lang kum tu. Te kum ka jing syam jonga mo bat ini ikong lang kentiu ka si benta ka long ru ka jing kerkhu yangi kum ki kena pule namar long yo ben semte na I namar ma I balak hamyau karta idang la ban wan ban pule ban trestom mangile kat no tamo badang piang ka karta badang de ban pule tengi yo men sim ke na I ban kham le bha shu ban nomdon kata ka jing thaj ka jing jaitu mo ka jing imjongi bangin nang la ban poi saka thong namar wat ma I ba I la kham temen ru idang la ban pendap ya ka ba ikwa mangile te ngidang don kalat Ngite akar kumpet jung ite ngi rasngo bet kum I kemi mo yangi namar ba wat ha kelas ne hai kum tu ngi khot bet I mei kum tu khot it bet I ngi so nang kin ban khot kerteng namar ila kham he bet ngi te mo ha wala I long ibala yau karta ndrengis ngau ngi long bet kaju kum si parlok lada ngi le she ru ngim don kata kajing soper namar ma I ru ilong bet kum khena mangi ru ngi long bet kum ba kaju ka karta mo dala lada ngi le kai she ru ngi le lang bet itu ru I la ya wer lang bet ban ya le lang she lada don kum kano ka jing ya kemen ne ka jing ya don kam she ngi la ya kut ban ya le lang bet Ngatharai hangai maroi ma la he du manga hi yakin hi kai ru. Te ki para ki bai pule lang para kelas de segi babon ki de ki barang khamra ta kumno phi adjust bat ki bukan long bai kum para khna Hangai maroi ang namar ba ka jing im jonga kuman ong na school ba ngai kai ru ngai kai ki kelas A mo ki kelas A kelas B te gitu happen shot happen right te ka men sim jonga long bai kum khana tengam dan jing emat kini ki para lok hang niru enda de kanu ka program eru nga shat nga kamen bet te ya simbenta bet hapo college ruken te kam dan jing ban ya de kini ru ki janga ngarong yaki nga sokum ki khon ki nga sokum ka kami tamang yelong para lok ma te nga stanat hi nga sngo ai ngu mo na kamenta jong kini ki parlok jong aru ki bahasa Arab teng nang pep kelas kum tu tenang lawan oni kat ketukan ngan but teng la thai ai mengin pen but mengi kia se ya ong ta kan teng ruba kit plakot ai kum tu te la khia bha mo dan kisni ba kan bun piret te ka kot ka khia te dan hiba ki se Arab pen kit plakot ru kan Haden Arsenam ka jing minot ha ka jing puli ban le te stage college kata ha ki por ba ila ban pelat por ha ka snem arajar arpo ikong lakanteus imli ha shuak examen higher secondary school living certificate ila trai shitombha ban yo ban pendam ya ka class 12 kumno ka jing pangkhre jo phi ki ni kisnam na manta ka class 12 gajing pen khra te hap khra kot ma mar lawan school man kasni te nga ya khra kot ba himan kasni kalong tai jing pen khra jong atamba kawi ka ba kham long shem jing jonga em balong ndang ala khre long klat bi kum tu te tamba sisin ba ngasong ha kelas pade ba kila batai kino hikai ban le amta le kum ta long ngabat ti ita ijing keren yang kiken subu inu idan ijing keren ibangila ban ayung ibu kan hakakli ti kita hi ngala subat bitang kita kijing hikai jong kino hikai ha nakot WR kum tu kat bangala ban kan mau hi namta kijing kili ki bajrong ma ki yang ki descriptive long kham te ban jubab tambakat baila le ibon ngale dikitu ki short question tu long kham syurkam kan ngala hi banbat le bajrong tengam jula hakini ki asna ma phi 11 12 try ka ek subject ka ba phi snow don kata ka jing sutana try ban complete jumon na benta kata te ka MIL kan ma ka MIL ba ka SL kitu ki de ki khasi tama long kum le ba nga si sutanat ban thau poetry te ta ka daw kan nga kwa bandali puli na marbal ayu menta ba
ngakwa bahai ki kintin khasi paka mo khasi paka mentam ju kami asmo shu akan ni kapathe jungi menta kala kham yu te thau poi tri so tanat te kilong sting mo tenda ngapat ha ka jing mut jongang ang ladang ayo ban le daka khasi honest dengan sa yo tharai kita ke jing hikai mo ban te pikitin khasi paka ai to telong nda thau poi tri lok kala songkhia lasting te kala songkhia te la hi tharai ba lang dala yo tu ban pelang la yo pat ban de se yo ban pen mi kot poi tri ma Kanya ke jing trai shi tom jong i kam shim la long let no ai. But hak result jong examine higher secondary school living certificate hak art stream kabalapan banada ke Meghalaya Board of School Education Dangshen mentakas nem arajar arpo ikong lakan teus imli ilapas sekenik examine hakarta kabasan pausnem. Maria yo jingtip halor ke kubor bakani kalong kemi kalapas yak examin HSSLC hakarta kabasan pausnem ke kubor ai kublai kalatut nakaleng ringkat ke jingwan penkub buram daki kenhun bapher kentubru nakashenong ba isyong isa. Ai ke jing kublai na kamenta ini long kemi ma I kong lagen tu simli iba wat aka kerta ka ba lahe larang ba ma henry idang don kita ka mensem ke jong iba idang thang ka jing nang ka jing stak ti nakaleng ka jing ka snong ka jongi ka dor bar snong sing lumpi ni penpau kata ka mensem ka ba so kemen hadu ta ba ini long kemi iwan sekman iba hadu mo wat ka ni ka jing ka kerta ka balahe henry idang kwa ya kata ka jing nang ka jing stak ring ba jong ini long kemi kalong ka nuksa ka babha ya ki weipat ba kin dang mo ling ba jong i kin yo i kata ba ka jing nang ka jing stak kam syong ha ka kerta mo ka kerta kam dei ka problem na ne ka jing ka bangi hapan bu akhmat henry ka bakong san hi ka dei kata ka mon ka baskham ka ba iwei pa iwei mo kum ki khna pule ki di bandar Di kini ke jing job jupi ban pendap ya class 12 trayuno try pisngo day ban ai ko blay. ta halor kani beningkong ning syam kade yo blay try kanrat lada klem ublay te nganum la ban e mo ngadi tangkap riu ngam dan bor e henry borok ke jing penyat kade ke jong ublay te hadin pa ka jing kublay kali kapang syakani ke Balawan College ke bala pedang yang ama pedang admission mangan one school ban one school hang ni te nga ai ka jing kublay bakat pang na menta I father do bias kan ngap kanta ibade assistant priest ibala long nang prat nanti na menta ban yo ai kani Balawan College kani ka college menta kla long ka jing kerku na menta ki nong syong shnong hang ni hamsning bat kitu ki ba markap yang kani ko msning menta pa deng ka jing kublay ka le ru sha I father Lawrence Kaluni ibalong I principal menta te bat I vice principal yung sa Julius Korba kini berangut ru ki sat long baki pedang mo yang ba nglat temen makana ru long ki pedang bet kan yang ni hapo ka college Banganwan Menta bila pas class 12 ka jing temu jupi no ni shkman. Ka jing temu jangan nang ni shkmat te kamut bang aku ai ban pendek bet kan kan ka degree Hadin bala sakhi ya kamen sim bashir hem bat kamen bajuan ban poi jakathong klem da song phe de karta ka ba ilaken jo kene ko khubor kala long shisha ke jing ai men sim ya ki wai pat ki bala du jingkermen khamtam kitu ki bala e no ya ke jing puli siteng por ban wat lat bat tre shitom ban pendap ya ke jing puli karta kam don jing phe ban poi jakathong ka ba khmat e kalong tang ban duret minat tham bat bet syakathong klam kan randin te kane ke jing pas jung I wat ha karta ka basan posnem ya class 12 nga try kan pen kedit menriu ye ki wei pat ki khna ibrang biang karta brang don ye kapon pule hoj wat teng ki la fail ni men ta ki klam lala ban job
ngatrai kat penkendet benriu ikiro ba ini email age lene email ra ila ban job ila ban pass kelas 12 te balai mangi nginum job lese kata ruk la ban long gajing keli ban penkendet beriu iki weru ki student badru ya gitu ki drop out students lese nagano gano kadau ye syam jing e ki drop no jing pule ngatrai kani kan penslur ye kiro bagin sedang biang ban pule nomor ba kajing start hi kalong kabanan kam hagajing e mujungi iberiu baro